Yamadofo nyina kwa aba ADUMASA TV so ni yeko Sunyani Boahen Korkor abusuamu na mede waduru yi oje amansan Boahen Korkor to sumenyu Sunyani manhene ena afi na akoso adua so sika bra yi enso so Sunyani manhema enche bia na ihu se injunction bi aba krata bi na Sunyani manhema dia kodan court se onsi hene ya eye Sunyani manhene enti se yeko gazette no e wo national no a se Sunyani manhene ya enye yie enti court nhwe na won kasa asem no enfama no anso ho yehu ya ne se Boahen Korkor abusua no so beye press conference a omuso so akasa de a kire se omuso so nsi hini bia honom na oje amansan Boahen Korkor no ono a na nam ne tumi so a osi ne ho hene ya oni omo che tankonwa ba ku minu bi na eka bo mu a omo no esi so omo che se nya amane no enti no e waso mo fa process ni so na omo esan ede ne ba se wo hene na ni nyina mu no yese hu sa himfominu bi sa be piem be ka oje amansan ho ma ebe ye miensa ba kokwa de so hima na ne si ye kire na onam ne chiame so be ka che se nyu onu ne si sa hima no ya nko mo pese nko mu nyina atrase na wo mo hwe na abusuo ni nyina wo ho abusuo panyin wo ho no mo hima ankasa point sa sumasi anaso benten na ye de ema no na che se wo matumi ahwe na bibia ye kama eno wo mo che se wo ma hu se dwato bi kwa na machiri ntin ma na hima anye na ni nyina oni abusuo ni nyina ntenase na wo mu nyina begina to ma gina to mu nyina to ma hu de wo mo ebegino but asemi nkomre nyina de oje amansan Boahen Korkor de o acte etise anaso oye na djuma se de se na fata bia se o man hene ho no na aka gazette no fi se atise national se o hene o bakwa na se gazette o man so bi ni ade adekora na o de yen gazette ntino ana o de du hene no ha o de wudu hene no na yankeka yehwe de be ye ni ade no mo keka asem no ntino ogusu du ne hene no ha Chieftaincy minister na Bono regional so chiefs Bono regional minister ene Bono house of chiefs ne ya meka sa omo so kohwe ya o mbeka che se omo hwe sisi omo ntem asem eye den na fe injunctions akopi mu abusuan sa be ye press conference eche se de omo kokoye ye no ye busa se ensi piana ebra oje amansan Boahen Korkor eko na I think the children's park has a bibisa na obiano e osunya ho sada no na do ma hene so frɛ ya no ne bonom na nanom bia wo bono anaso omo kingdom nim no mo wo mu no ekokohia ya na sunya ma hema timu bi odi tudwa sada no ka sampa asem sada no ka sunya ya so ka so hema nkoni nipa o ho kwan se o se hi no no na juma bedunu ko te wonom no o hema ene yi no de ne baaye enti obi antumi mo ne ho asafo hene e wo ba bia enti ebusa se aso sabre ya court se yenko gazette Sunyani manhene ya bra ohima se wonyi ohene no amanie mu no ene mre mu no ye ko general form ho na yakwa kusua de kakra e de afawo so shefa yimua enti eba se ya na wabo apiranim de fobi na yaje wonom adwenkyere yenkoi na yenko twetwenkomo general memo akwa ADUMASA TV so ni ya nia de di kan yeda se brenu do nyina ye bo promo a obie yen yeda se ena se yo general wadaroma ye hu injunction bia Sunyani manhema fa lediti a Sunyani manhene en court Kumasi high court tenase na se won de to dwa nyina ne se yenko gazette Sunyani manhene ususu se ne kwan so a abrohima se onyi ohene yeah ansan na ebeka de ti ne no ibi bisa se de ne ti nra okay akan form amre mu no akonya bia no oba ene yi so oba wa akonya no one yi ohene okay sane de wa kan fo nyina mu na Sunyani de no sa tre kakra bia ba okay 2011 menim de na ekoso Sunyani manhene no manhene ntem but omo de LIB by legislative instrument na se pass mre bi wo Sunyani no se Oma hini ni unlike other places na oba aye ohima na ohun le yi hene no omo de omo ye ne se ohima no ene abakuma hema bemu hema ene be kan bom no omo yi nipa miensa no yi nipa miensa no de ma trankonya na trankonya no adusu mu ana omo ye vetin ni wi a dubidi kan wo atrankonya ne so no vetin ho no ono na be ye ohene na se o masatro mo ahensem ni mu kakra general kakra ohima abakuma hema na hwan
emse be muhini omo ye ohini bi ne hema sa mienu ene ka Sunyani ma hema ba we so se ya bakma hene ne be muhini sa mienu no mo hema ene be ka Sunyani ma hema ho se me ye mistake ho mo pate ba yo ahinsi mienu abakma hene ne ka ho okay na de ota no bi no na me ono obi ara ne hema ene be ka Sunyani hema ho amana yi my 2011 iti o de to akanfo aka ni nyina ho oba na yi be ma na omo no me say sa ni pa me enan no kwa he ma no no ma yi ni pa me ensa ama atankonya no na atankonya na e beten you be the first or beten on e ba be Sunyani. I see enti said the eyanka obi adi ne dwa to akọ akoba so Sunyani hini wuye no edu so so musi hini no na Sunyani hini ma so ni pa me ensa on sa kofi ka bu ni pa me ensa ma atankonya no na sa ni pa me ensa na hisi kwa bisu bi afet of no Sunyani hini no na just a process na NCP enwie process na enwie se wono yamadofo nyina akwa aba ADUMASA TV so ni ye ko Sunyani Boahen Korkor abusuomu na mede waduru yi oji amansan Boahen Korkor to so menyu Sunyani hene ena afi na nakoso adua so sika bra yi enso so Sunyani hema enche bia ni hu se injunction bi aba krata bi na Sunyani hema dia kodan court se onsi hene ya eye Sunyani hene enti se ye ko gazette no e wo national no a se Sunyani hene ya enye yie enti court nhwe na won kasa asem no enfama no anso ho yehu ya ne se Boahen Korkor abusuan no so beye press conference a omuso so akasa dia kire se omuso so nsihin bi onom na oja mansan Boahen Korkor no ono a nanam ne tumi so a osi ne ho hene ya oni omo che tankonwa ba ku minu bi na ekabo mu a omo de no esi so omo che se nya amane no enti no e was omo fa process ni so na omo esan ede ne ba se o hene na ni nyina mu no yese hu sa himfominu bi sa be pie mu be ka oja mansan ho ma ebe ye miensa ba kokwa de so hima na ne si ye kire na onam ne chiame so be ka che se nyu onu ne si sa hima no ya nko mo percent ko mu nyina atrase na wo mo hwe na abusuan nyina wo ho abusuan panyin wo ho no mo hima nkasa point sa sumasi anaso benten na ye de ema no na che se wo matumi ahwe na bibia ye kama eno wo mo che se wo ma hu sa dwato bi kwa na machiri ntin ma na hima anye na ni nyina oni abusuan ni nyina ntenase na wo mu nyina begina to ma gina to mu nyina to ma hu de wo mo ebegino but asemi nkomre nyina de oji amansan Boahen Korkor de o acte etise anaso o yene djuma se de se na fata bia so o ma hene ho no na aka gazette no fi se atise national se o hene o bakwa na se gazette o ma nsu bi ni ade adekora na o de yen gazette ntino ana o de du hene no ha o de wudu hene no na yankeka yehwe de be yen ni ade no mo keka asem no ntino ogusu du ne hene no ha Chieftaincy minister na Bono regional so chiefs Bono regional minister ene Bono house of chiefs ne ya meka sa omo so kohwe ya o mbeka che se omo hwe sisi omo ntem asem den na fe injunction sa kopi mu abusuan sa be press conference ache se de omo kokoye ye no yebusa se ensipia na ebra oji amansan Boahen Korkor eko I think the children's park has a bibisa na obiano e osunya ho sada no na do ma hene so frɛ ya no one brunom na nanom bi e wo bruno anaso omo kingdom nim no mo wo mu no ekokohia ya na sunya ma hema timu bi odi tudwa sada no ka sampa asem sada no ka sunya ya so ka so hema nkoni nipa o ho kwan se osehi no no na adwuma bedu no ko te wonom no o hema ene yi no de ne baaye enti obi antumi mo ne ho asafo hene e wo ba bia enti ebusa se aso sabre ya court se yenko gazette Sunyani hene ya bra ohima se wonyi ohene no amanie mu no eni mre mu no ye ko general form ho na yakwa kusua de kakra e de afa ho so shefa yimua enti eba se ya na wabo apiranim de fobi na yaje wonom adwenkyere yenkoi na yenko twetwe nkomo general memo akwa ADUMASA TV so ni ya ne de di kan da se brenu do nyina ye ball promo a obie yen ye da se ase yo general daroma ye hu injunction bia Sunyani hema e fa lediti a Sunyani hene en court
Kumasi High Court tena se na se won de to dwa nyina ne se yenko gazette Sunyani man hene ususu se ne kwan so a Abrahima se onyi wo hene yeah answer na be kan dey tin na e be wi sasa dey ne tin ra okay akan for memory mu no akonya bia no oba ene yi so oba wa akonya no one yi ohene okay sana de wa kan for nyina mu na Sunyani dey no sa trek akra bia ba okay 2011 menim dey na ekoso Sunyani man hene no man hema ne tem but omo the LIB by legislative instrument na say passing review Sunyani ni no say Oma hini ni unlike other places na oba aye ohima na ohun le yihine no omo de omo ye ne se ohima no ene abakuma hema bemu hema ene be kan bom no omo yi nipa miensa no wi nipa miensa no de ma trankonya na trankonya no adusu mu ana omo ye vetin ni wi a dubidi kan wo atrankonya ne so no vetin ho no ono ne be ye ohine na se o masatro mo ahensem ni mu kakra Jina ho kakra ohima abakuma hema na hwan emse be mu hema o ye ohini bi ne hema sa mienu ene ka Sunyani man hema ba be so se abakuma hene ne be mu hene sa mienu no mo hema ene be ka Sunyani man hema ho se me ye mistake ho mo pate ba yo ahensi mienu abakuma hene ne ka ho okay na de otano de no na me ono obiara ne hema ene be ka Sunyani hema ho amana yi my 2011 iti o de to akanfo akane nyina ho oba na yi be mana omo no me se sa ni pami enan no kwa hema no no ma yi ni pami ensa amata nkonya no na ata nkonya na ye beten you be the first or beten ni on e ba be Sunyani. I see enti said the eyanka obiade ne dwa to akọ akoba so Sunyani man hene wuye no edu so so musi hene no na Sunyani man hene so ni nipa miensa on sa profi ka bo ni nipa miensa ma ata nkonya no na sa nipa miensa na hisi kwa bisu bi a person friend ho Sunyani hene no na just a process na NCP enwie process na enwie se wono ene na nipa na ne ka no na yi nipa miensa dia ma ata nkonya na ata nkonya akwa ye be te no mo se hisi e friend no Odeefuor oja masan Boahen Korkor the osos minu on no din kunim e wo version so oh okay aja se to din kunim no na se automatically ba be man omo process ta na te okay enti said ye ni mama mani amane kwan so hema dwato edu dwato aba no hema yi ba akode akomata konwane ya hwese bibia ni ne ho ne se abo no ko adunia dade no wo mo no mo anye ne sa no mo do tumi na kwa akojina committee bi so no ya kampo de no le so mo pass mra okay so mo pia kampo amambe no ahye wo mo de sa na le so mo pass yi kene no eba o se ba 2011 Samra ne tantani bi no nanka afiwi March mo no nanka Minister for Chieftaincy ka sukusi Kenya number 1 man hene wa hafo ni bia me kan wa so na ejo mo se enti sara na mpaso mo codify ahini humram elu me na ko zo me o mo kwase se mra bone wo no na on se mra bia no ba ewo ministry for welfare ekio obi ko fu bia de a ni mra bia se ekro no a o fa bia de enye krofo onye krofo we do revenue and propose as and krofo ne ma no mo de a ni ase mra se efi no ko fu bia de no aka che na ekro no na be mra ti se no minim ade esi wo Sunyani ti ase mra se ohima ni tumi ni bi ni mu ohima ni nipa 9 e ka bo ma no ma yi nipa miensa ko ma tan ko ni no ma adu so mo ayi ba ko Sunyani den san next ti ye kan wa se bi afi ni aba mra na nkasa so ye ko to asem no abọ me bo kire se no na je se ye bas ye yi hene wo Sunyani a ohima ni tumi gidigidi pa sa de na kanfo ye ne bi ye free akanfo di nu o da so odwuma bi obedi wo mu ne so enya akanfo di ni bi se Sunyani nya akanfo di ni bi nana do ma hene be kan se
Sunyama hima nkwa na obetumi si hene wo hono mo fese ohima no ena otumi se ode ne ba gazette ya ba mi ya ekofa bono hoyi ono na okata hima be de si hene o so ohima ono ohima na de ne ba ye ya bi hima be de si hene e do ni ma fa o ene friends you know kuma wonu mi fini ni omo kuma wo ma hene ni Sunyama hene ko si ne hene Bema suma disesi. Ani o mo do ni ma pa. O na chini hen. Yeah. Enti unye sure se ho gazette kakra no enye bibia wo ho. Bidi kan no gazette mo bi nye hen. Na mo chiri. Gazette na mo bi nye hen. Ma wo hen na odi no edi mu. Na no nche so eno na be mo aba ye hen. Ya so me no gazette na chere se maye ma de ewi obi fie me pese aban wo hu se maye eno akeke enti ebi ni se me sorry ma ware me yere ewi e wo fie eti me kosensan wa aban wo na aban so dia dance se efi na ekọ general from ni born na ware eno anu no eno no chere se me marry set na ma me kunu na yere boa ma emu edimu na emu ma ware ne se me oba no ma ko eno ade ofi no ti fi ena ya ware general gazette ni mo bi na hen okay na se abusua no so omo so se omo do mo nsi hin o abusua na che ho ena ye se ma bone ena o man kan ena mra na ba mo wi nya fi ne ba be kan se yenim de asi mini so tere mo kan afia mo che ho no 2011 omo mo ye abusua ko sia no obi en ho ye akora obi en ho ye less than 11 years no mo nyina nyini eche ho eni se mra bone ena mo tena ho ma mra na ada ho na afi mra na ma twa bi na ye adwuma no bi afi no bi si mo kwa se obi sai so sai na papa na sai papa na se ye di ni start se kwa gazette bi tumi ye pin so se ji se o ground state se o anfa kwa pass ni sai ya nti ehun ya so fa so o di Johnson ko to ne gazette ne so ye gazette na ma ye 23 ni sem ye wa so bi be mi no ametumi dia ma ya jin ko for gazette nungwa ma hene sisi ya wo no nungwa ma nche no hene bi na che so ena ebi mo dwen se wa anfa kwa pass na be tena ko jan so ana mo tumi challenge ye ena yi gazette ne free so na ye de ni wa na ba gamancha all this year ono so sa na ohen foforo na oye adamala che na ye gamancha ene amanfo gidi say wa fa papa so gidi ene je ka se dia ma takite enti se boy wo ko to sme no enye kwa papa na de na di hene na ye man ga de na bibia sin wo kwa je di ye pin so epi o tene ko se ko me ko ba se itimi e kire ni ma e kire se onye ohen na itimi e ko ko ni ko di ma bi ye pin so se Sunyama hima asemi akoti njanshishin ya wa yi ato agu betumi bibi wo ho betumi ayete se bi appeal bi ana na court aka no ye kwa gazette Sunyama hina ano no o betumi ya appeal ba ho se hia se gazette no ncheze no di hene aza ne papa mu no o ya o di hene na enye se gazette no but o di hene no o hindi o di is when you say o di hene na mo se am pass through proper process ne challenge no ne to me free but for more than 1 year no o di hene no na ko be aso no o mo den ko tere na general na ba ko mo se mo se hene no aso no so ye hu no eti o hene aresa general se court Boahen nsemo a ohwe nananom nhihye na ode abu na se court so woni de wo honom ohwemu hu se ya o ma mfa ma menya mane kwan so ana court so woni de wo honom a odi edi djuma amamre ne amane no e wo se o mo se da ko challenge be no onye no on de akoko tisi ya no be so mo se onye hene but e wo so mo se da si se e free na kon o be no mo se o ma ne gazette ya mfa ne din ko mrem I don't know but I'm seeing ne o se so mo challenge ne se onye o hene nti o so mo se da atan ko nya se da ko court se ye si hene no mo tre amamre kwan pa so mo se mo hene e tre court no na court na hwe se ya mpa se sa kwan no o fa so asa no be friend ho hene na so fa sa kwan so dia court be je friend nsem ne o so no so timi tre se amamre wo kuru mo die e no ma fa so no dia dance e ba so afa amamre so dia ane no yo hene suma hene ebe ka se national de mrebia ba se ohene manso won ho kra yen gazette o what you be say na no kra si kwan na so no nche se wa be ohene forever
And I'm about resource bit me at Gazette next himself. A no crest, I say, you say, as someone who called the young Gazette too. Let us see what can you go on here, Jim, one. Then if I found the digging guy, for the meantime, I threw the dig on the digging it. Also, Sunyani case in no. Yeah, for you too. Nipa me some problems in my mind. We don't ask it, even to digging no. We na or you in power. I want to name school digging. And the young guys for the meantime. I was said, the family movie name say, I know on the hand, you be here for this. Sanka one mienu no anami ensan nyina so yi wo mutisa de yewra ogiaman sambo enkokwai ni ti a enka one miensan nyina obetima di djuma wo ho no mo aban ka wo mo hwe ana wo muntu yentumi no bibia no sa no mo di djuma na de ntokwa de wa wo kofa ba re betu asu na so so miensan nyina so mo di djuma na de am ka ba mebe mu ama ya ba be settle case bas mo ansa mienu na aka na edo mo asi no as naturally na se mo sidi mo power saman mo ya mara yese wono na ehene wa yehene na wie eti Ghanaian de insurance refe ibitu ndi amano ba se ko ba se omo tv e de Korkor ne hwa ma o mama mre court ne o mama mre mo no mo se on se fata be je free nsem so because domahina ma Sunyani mahimanse si fomo a fi se ono na wo ka ho bi o hye nkran se oba na si hene na no ma wo didi akira ma wo say no akobo abuabo no yi obi ka so en duoduo ma ono play politics or because ono ba afo no ese ohema na si hene obi ye no e no san ne sa ohen kro na nam eto nsa didi community ko program say a oto ne sa frɛ no e ma ne ba enti ase o play o mu no against each other. Now we are regional of Chisa, wouldn't to me so natural or group so hene. Wouldn't so never found on machine, and say about registered in or regional of Chisa. And she never mind a training for your Sunyani. And Sunyani for Atlancuñano and a better Joy Heno. Medu we no, ye share said ya himself see course or bono idea now beka. The man say, O mamma regional of Chisa to me be a uni. Okay. And say all the thing, and say only two hene. And listen to what we don't know this and same. And now on person be on by accountability, on quality discuss, tell the way to someone and no. Why I know play or any against him, son, why or drobo. Oko a suatra similar situation for no person for the same thing or a brekum. And she General Yeda Sinobre. Abusia general form ana yete ninkano maka kyerɛw sɛ eba se yi a na kyerɛ sɛ ya kamya yɛsɛ yɛbɛka sɛ nana dɔmahene ya ma Sunyani mahimansa esi fom esan sɛ obi a ɔno aka kyerɛ ne so hema nkɔ nipa otumi se hene wɔ Sunyani na nipa no ɔno no hɔ no wɔne ne twema nso na so saa de na kɔkɔ gyina kɔto no na adwuma bedu tumi program saa to ne sa de frɛ ɔgye amansa boy kɔkɔ saa de ne ba program na se abra onim so hema no ɛtwe yebisa se regional minister no awoko ye okoka se o maka asem no chieftaincy minister Yera Yamad Ibrahima on ba ye be ka asem no kosi se o maka no mo anka ana se ne kokɔ wieye na je se no dia ba be die na je se enwie pay officer minim se mo se mo kama ntia se ye adwuma e ma mo onana hema agi ne tumu etirim se busua na agi na tum ohema agi na tum ama se bibia yi antil se me se hu se injunction bia sa ba injunction no na wo hono mo ansa na empanifo ekoka asem no na sa mo koka wie ye kire yi ene baaye Fisa Black Jesus mayeti ase se abra na ahema Sunyani mahema ekwa infio no abra bono regional minister ekwa akohia Sunyani traditional council no owokokodu kwa no honom no na akoso ya dua so sika brayie Sunyani mahema kokodu gate na no oje amansa boan kokko ne nkrofo ama na ahema nwurem according to Black Jesus no ose na ahema ama na nwurem na ohema ase onsi hene enne ensi hene kyena eji sa dwumadie na ase kurampo no oje amansa boy kokonko ano kɔ honom na hema anko hobi enti sa de general ya kan kyerɛ sɛ
mo kwa akreti wo mo ankasa mo legislative instrument bi yes 2011 na amamre na mane akwan so da kanfo hyade ato onom sebi eburu sebi so wonsoma Asante a aka ne de nya Asante nko aka ne de eye tribe kese a eda ho ma akama nyina ye amamre na mane eda honom eti no sa wo divert free aka na amamre na mane akwan so de behunu no ane ehunu fi sa kanfo nye gidie ne de koye fo so de adwuma no ofa esoa aboa enti mo kwa che o machia Sunyani ka Asante ho no na koye foto se hire amamre na mane kwa so hye na no ma ya to no mche se akonwa to na ade hye bi prea obi ade dwa to ba komo ohima beje na odi asoma majase yakoto atenkonwe nim obi a behwemu se osafata na chese na si won sanfata kwadu ahodo obi a emma ho nkwan so obi di hine no ya hwe aka na yayi asinche ya pehofo so de ednaide edinaba enma ko yesu nchen enma makofa momra hofo de aba enna makofa nipa traditional council mu nipa be na be ka ohima nso omunyi enti na himei instrument na mokoko create ye no ya 2011 no ifi hono mo ba no enu hunsunso ne nei yensa kan committee no omoji tum no mo honum sisi ano sa committee no na nei wo mo atrase a o meyi oje amansa boy kokodi na ba no eti abusuei semu mpeu motrase ye nhwehan ema committee no etrase eye hwehwemu committee so appoint awie ya ha ne sei committee na trase ye wie ya ha ne sei Sunyani asem nya no asem no furu ko ba ye ya twene sane abasa enye ne na atena hono mo atra so a abepempempe so yi timi busa se na do ma hene adia pa na waye wo Sunyani adia na waye wo Sunyani hoyi adia potin waye se o ye busa se o be gazette Sunyani ma hene na won gazette no fi so o gazette na o mo himan se si form wan gazette na o hene so otwen ese ni mienu no ehe na wo court so ahyew and you cannot do anything about it so the sampa yen wo de bia just a court show and what are we doing about Saudi we as Ghana yetena mra no e de na e ka fa Saudi we say edu se be gazette obi no obi to onum say house no or atomabo ne body na himfie afa is just a way pipeline na eco national ade e pipeline na eco national no obi abo pempim won na regional ho say mempem ma ne nko eti we the home match ye hwe se obe gazette Sunyani ma hene ana ama so hima say si form afisa busuana ni abre papa ebusuana ni abre papa last week so me press conference ye twa ne ha o mani abre so mun si hene anaj revolution na show mun cry say o hima nko na wotumi say o appoint ana o si hene ebusuana has to be there abusuana panyin na so no so hobi ni esi hene no ankoso saa ti ohima na odine o hye no kutupa erewe na sia dada no a sabe odine ho akwakobo wa akwa file injunction abu abonu court se gazette obetumi gazette na untumi gazette obeye na wonye court na ahyew etimo beye nti already no gazette ni nya ma so kra no ohima o yema ne sesi form ye share the picture ne sia ye ne dia ye beka so ohima no o yema ne sesi form fi so German sabo ekokona ekra no ohima na etwe no wo san invite ne go programs me ko bunu no kobi uyo bibia wo baby oto nsa de frɛ no abra onim so no ohima na etwe na ohima no so nim so no na ebo na saade na mo ye ho no na mpesa mo che say enti e ka che mo form sa kingdom bi ho no no a o mu di a che ne say mo mani na ho be wise yen ka se Asante yen ka se be so me but not sa se twene ne bi ho trust di a se sika na de ko file injunction ayo ka or waste time and say or waste time the sabi sabi enke yewu a enke ye bu a no ana ye kabia ana ye afiase bia kwa mo hima no ho aka adwam ti am se mo ntrase na mo nwene huhu se obi de mo adwene di agro obo no ho obi de mo adwene di agro e obo no ho comment section no betuma to di atem akeka de opebia ho no na no kra na mompe fi se Sunyani nyina ya Asante atwa na mate ya de ne mo tienta ma ne nsei aha ya ADUMASA TV medin di atesem ne kwaku mama wo mo
ɛne hwɛ nyado makramo